Yes, mwirori wa Kikuyu Star TV ni muthenya wa Saturday na tukiri guku kundu kuwikene ta Gikuyu na guku ni Kiambu County na muthenya wa umuthi niguo mundu uwikene ta Rigathi wa Gachagua wa kiama kia DCP agitanyitwo gukorwo agicerera muingi wa guku kundu kuwikene ta Gikuyu na nikurakire na ndeto cia muhuhu ati kuragituika ati ndirakendekana agikorwo akiingira guku koguo ndirakenda tukorwo tukeraniria na ikaria guku magitwire kana ni magitikiritie Rigathi wa Gachagua agikorwo agiuka akimaririe na guku ugiteri ni muingi muno thigari cikuo na njira nene muno iri ta njira ya gukorwo magikiiga ugiteri ngurikanie hau rucini ni gukiuma na miaki gugiakitio bara na muhuri wakwa wa bica ngikuoneta tha ici uguo ici ni ngari cia borithi no ciragithii na mbere gukorwo cigikuhura miringo guku na maragikiuga ati wira wao ni gukorwo magikiiga ugiteri koguo ndiakenda tugikorwo tukeraniria na ikaria guku magikorwo magitutariria hi maoni mao ri ni mariku megie Rigathi wa Gachagua gukorwo agicera guku nguririkanie Rigathi wa Gachagua ni agikorwo akihoya president na agikimwira agikanie mubunge wa guku kuga ati matigokorwo magikinyanga guku no nake mundu uwikene ta Kimani wa Icung'wa ni aragikiaritie kuria bunge na aragikiuga ati Gikuyu ni Kenya na gutire muteti ungirigiririo guka gukorwo akiariria aikari a guku Gikuyu ke twaranirie nao magikorwo magitutariria uria maragikorwo magikioera kaundu gaka amarito makwa njitagwo Sheriff kana Devi ndi muikari wa guku Gikuyu na nä tå tarä ndonge ä yo sana piå nä yo ndonge ä yo ya kä rä ma gä tungati gä a kä rä ma nä tå gä teithie sana na gå tirä na kä giria gä a kå giria gä å ke na tondå nä tå mwetereire rä ndå kä reke ndonge ä yo yå ke ĩni ä ikare yå kä te nä menye gå atiriri nona fomu icio ati cia kurehaga ati jeci ati we mwecia nona goko gitu turaiga atiriri goko turaiga goko na mucie na goko kwe mucie goko ni one time na goko mukora mukimenya atiriri guturehera tumwana ri ati andu murehere ati umagurira na kuu gituraia gikomba kuu uragura ta nguo goko ithue mutumba tutitamburaga twikiraga hingo ciothe umenye guo ndukaturehere mutumba ithue ntui mutumba witu kuria ukoragwo ndukagaria kurehe wana na mutongoria witu wa DCP turakwira uke twicua jeci ebulei kabisa. Haya, Kenya ni jina nchini sisi. Haya, kaza jale oge. Haya, rekere muri kiuria hii. Rucini ni kuma bara ni kuhingitwo ni gugwakitio mbia kindi giguthia na mbere. Guguthia gatiriri. No guthie uru tondu wa riri. Umenye andu uyu bado no turameroreria ugu matikarehe uthio wa mburi no turamuona muno. Mani turorehe kura cito mani ete mututeithire mutitira tuteithia. Mundu mutibati gukoragwo guo. Mani tutire mathina maitu bado ii. Ina ni turarauka mapema guthi kumucagura ii. Na gutire ndago tutithikereria mani. Tutithikereria mani ka tumusire bado. murega amaritho makwa njitagwo John Kuria Bote na ndi muikari wa guku Gikuyu na ndutaga wira Gikuyu stage na ngoragwo ndi mundu wa stage guku Gikuyu na ithuĩ ta aikari a guku guo Gikuyu nitwi korirwo a gucokana na kumaka muno nĩ gĩko kĩrĩa tũkĩona harĩa gĩtarũ na ingĩ itũ tunatuĩkaga kũingĩra wĩra tũrĩte tũgathiĩ nginya na gũkũ Limuru nĩ hĩndĩ tũracoka mawĩra gũkũ Gĩkũyũ nĩ magaĩire nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio ũrutire wĩra ũcio na andũ ngari nĩ mahũrĩirwo na nĩ tũrakarire mũno koguo ithuĩ ta Gĩkũyũ tũrauga one time twenda kumenyithia andu atiriri guku gutitagwo Icung'wa gwitagwo Gikuyu guku ni Gikuyu ti Icung'wa nacio marari handu meke wanari umuthi twenda kumenyania umuthi twi guku ithuothe Yona borithi ni ingi muno guku ni mareka guku ni ugitiri maigatire marutire wira wao mamigatire ithuĩ nĩ tũtigarĩte andũ a one time guku gutire andũ na tũtirenda MP wa Gikuyu rĩngĩ guku one time
Ngenda kuria riri. Mundu agithie gucera ri na arathie gucera kwao ri no batie kuhoywo rutha riu marauga ndagoke Gikuyu ni kwao bas uguo turauga one time wakene mai one time Mimi naitwa Ras Jonte, mimi ni youth leader huku Kikuyu. Mimi Kenya nataka kuambia saizi wase wamechoka, wase wako na njaa, hawana food. Hizo ndo zenye wanatumia kurobi watu na huko kuibia gava. Wakamu kuwapatia raia food juu raia ina food. Alafu kitu ingine, tunataka kuambia gava yenye imetumwa huku. Sisi tumemiss kukura tear gas. So, tunasema ni one time. Sasa mimi nasema ati mambo ni gani? Nana ni gani ni one time sawa? Sawa. Hao wakubwa wamelipa watu wakatoboa kanisa wenyewe huko chini. Tunaambiwa ni sisi. Si wanatuharibia jina. Ni one time. Kwa marĩtwa njĩtagwo Joseph kana gũkũ manjũĩta Gaza tũkĩrire nĩ ũndũ wa gĩtungati Rigathi wa Gachagua nĩwe gĩtungati witũ nĩwe ũtũmire tũkĩre acio marauga atĩ tũkũria tũu tũrauga tũhetwo mbeca nĩgetha tũburuge mũcemanio witũ rĩ nĩtũtũĩ nĩo twetereire oje twetereire moke mauge thuthamu haha ithuothe haha tũrĩ a wanda Amaretwo mako nĩ wa Chapo kana Kingpin wa Kikuyu na ũrĩa tũrauga tũtaikaria gũkũ Gĩkũyũ Gachagua tũgwetereire mũno nĩwe itungati ritũ nĩwe twetereire arakenderio guoya nũ nĩ ithuĩ na gũkũ arakenderio guoya nĩkĩ aragirio nũ oke gũkũ nũ ũcio tũtiĩrwo nũ ũcio ithuĩ nĩ ithuĩ tũbatiĩ kũmũhe rũtha rwa gũka gũkũ gwitũ cio noguo nĩguo kũhana Ndwenda kwaria niĩ bata mũtikanjũrage no rĩu ndĩ bula niĩ mũtikandatherire na ũru mũtikandathe mani na nĩ tũmwetereire mũno na gũtirĩ mũndũ ekũhoya rũtha rwa gũka gũkũ tondũ nĩ mũciĩ kwao na oke na ndakahoe mũndũ rũtha na nĩ tũmwetereire nĩ mũciĩ na karibu nyumbani Mheshimiwa wewe nĩwe seneta wa mwena ũyũ ndageithia ndamũgeithia andũ a Gĩkũyũ mũrĩega ithuĩ jeshi na mwĩ haha nĩmwĩkĩtaga mũno nĩ kumĩra twĩke atĩ tũrehe mũtongoria witũ tondũ ũcio nĩwe mũtongoria witũ wa kĩrĩma na ũcio nĩwe twaragĩrĩria gũkũ tondũ ũcio nĩwe twendete nona he gĩtũmi gĩa gũtũma aingatwo mbunge nĩguo kĩatwarĩrĩrie korwo tũtirĩ na mũndũ ũcio witũ rĩ tũngĩrĩ handũ tondũ rĩu nĩkĩo gĩtũmĩte akorwo agĩũka nĩtũrakenio nĩwe mũno gĩtungati gitũ na nĩkĩo tũgwetereire gũkũ twĩ haha nĩ ũndũ waku o bara yothe ũgũkĩra ithuĩ twĩho twĩ security yaku tondũ wa rĩrĩ gũkũ nĩ mũciĩ tondũ gũkũ ndwagĩrĩirwo kũhoya rũtha atĩ ũke tondũ gũkũ wĩ gwaku mũciĩ na nĩkĩo tũkwendete tondũ wa rĩrĩ nĩ ũtwaragĩrĩria tũrĩa ndwahinyĩrĩria nginya gũkũ Gĩkũyũ na tũtingĩaria
Tikigeria twara kuga ore twagirire kuga. Ikio turakwenda uke. Ukisikiza ground mere Kiroro Manyambo ni maribota. Kiroro Manyambo tutirenda wana matukane thio wa mburi. Ni marathie Manyamba. Na huku ukisikiza ground si kupoa. Ukisikiza vizuri si kupoa. Ni kubaya sana. Jesse Tigano. Na turauga atiriri. Sisi ndio John Medho. Tugati. 001. Tunapenda Gachagua. One time. Mimi ndio Sifuna. Ukiingira Gikuyu, uingira wina thayo, Jesse ni kurugamirire. Ni ithuĩ security yaku na nĩ tũkwendete mũno. Nĩ twaragĩrĩria kũrĩa ta yuthi na nĩkĩo tũrakwĩra karibu nyumbani. Haha nĩ mũciĩ, we ni kijana wa Mau Mau na tunakutambua. Mount Kenya, karibu nyumbani. Na ukikuja Rigathi usituachie seneta wetu mwenye anaitwa Medho. Kuja na yeye huku. Ndio wa huku pia ajue vile huyo vile anafanya, hata yeye afanye aje. Afanye hivyo. Hakuwa na ukali. Na tumwire atiriri. Turacokanĩrĩria mũrĩma. Turacokanĩrĩria mũrĩma. Gĩkũyũ katarĩki. Hata mimi niko na maoni na hata siogopi. Tunasema hii Kenya si mama ya mtu. Kenya ni yetu sisi wote. Wewe na pesa zako pelekea bibi yako na watoto wako. Maskini tushikuwa maskini. Gachagua ni Mkenya na akona itakuja Kikuyu. Na kama amekuja kwako nyumbani, funga gate yako wako. Barabara ni yetu. Na tuna respect saizi ako kwa ofisi. Akuja siku ya campaign asikuje huku hata yeye. Siku ya campaign apigie campaign Sugoi. Asikuja Kikuyu. Si campaign tunajaribu kuanza campaign. Sema zuia Gachagua asikuje huku. Hata Waishongwa hatumuogopi kumwambia ukweli. Yeye ni MP wetu, anafanya job poa, lakini akaya kijua kazi poa mtu anafanyanga unaribu na siku moja. Karinikega alikuwa MP wa Kieni lakini alichujwa na wasee. Juu ya nini? Usikizi watu wenye wanakuambia mdomo. Yeye ameshiba, asikizi watu. Tumeweka magari huko. Tumefunga job saa hizi. Waishongwa wako kwa Prado natumia mapesa. Unacheki. So Waishongwa amesoma. Yeye ni MP mpoa. Amesoma lakini respect demokrasia ya nchi. Na katiba ni yetu sisi wote. Kama tumemkosea, akuja atuambie. It is our right kuvote na it is our right kuchuja mtu mwenye tutaki. Amefanya kazi poa lakini anaharibu na siku moja. Na tuogopi. Maendeleo kwa sawa. Waishongwa job amefanya poa. Lakini Waishongwa job amefanya poa. Lakini kitu yenye namchochea kuchuja watu na kuongea vibaya. Yeye ameshiba. Lakini akaya kijua hii dunia si mama ya mtu. Sisi wa Kenya alikuja wa rights. So tunasema hii message imfikie. Hii message ifikie mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Tunamwambia angaja. Hii message ifikie Kimani wa Ichung'wah. Yeye ni mbunge mzuri sana lakini yeye anatudisappoint. Wewe uko kadi. Mimi niko kadi lakini mimi my vote, my choice na nitachagua mwenye nataka. Mimi niko na kadi Mimi niko na kadi ya clinic, niko na kadi ya hosi, niko na kadi ya uchaguzi, niko na kadi ya Mbala Omalon. Lakini hauna asha. Acha tusikie mrembo tusalimie pale tuambie unaitwa nani, unafanya biashara gani hapa Kikuyu? Mimi naitwa Zbora Nyambura Mwangi. Mimi ni mkaaji wa Kikuyu. Lakini kazi nafanyia Gitaru na mimi ni msaliwa wa hapa. Kimani wa Ichung'wah ni kitu baya sana. Alikuwa mzuri lakini saa hii
Mimi ni msaliwa wa hapa na ni mkaazi wa hapa. Nilikuwa na usago wasee huko but nilihamia Gitaru. Sasa saa hii wanahangaisha kila mtu. Baba yetu Kikuyu wetu walienda wakamfuatia. Yes. Saidi wametuma makarao wengi. Huyo ni Mkikuyu wetu na ni damu yetu na tuko kisa. Sisi ni Wakikuyu. Kiwa Nyambura hata siogopi nikiwa na makosa polisi chuka. Polisi wako kazi lakini polisi acha maliza. Siogopi niko juu ya Gasagua. Denti nilianguka na nduthi nikililia hata tulikuwa na yeye wa Ngigĩ na nilikuwa kwa so nikiimba juu ya Gasagua. Hatutisiwi Wakikuyu, hatukokani. Mimi niko na Gasagua na Mama Tangi wampige. Hiyo ni hao ni Wakikuyu wetu. Na hatutauza Rorere pesa. Nitafuta kwa mago ama hapa chini odire. Siogopi. Na sitalipo hata shilingi. But lazima nililie nchi yetu na Gasagua. Lakini unaambia uwezi tengeneza hadi jua una sha. Pesa mimi sina cha. Hauna sha. Sasa hiyo walitoa hiyo kadi yetu tulikuwa tunalipa ya NSSF. Saa hii hiyo saa haifanyi kazi. Haifanyi. Wakikuyu msiuze na pesa. Sawa. So message yako kwa mbunge wako ni gani? Message yako kwa Gachagua ni gani? Message yangu ni hii. Ajue hata kama amefanya kazi mingi, aliuza Wakikuyu wetu. Aliuza Rorere pesa. Sasa Mungu ambadilishe. Juu message kwa serikali mimi. Na hatutauzwa pesa. Abadilike ama Mungu vile na hiyo wapi kulinyesa watu wakabebo hata yeye atabebo. Mbona yako na ndege? Tuko na shida. Na sio ngapi nikisema hivyo. Message yako kwa Gachagua ni gani? Ambia Gachagua kitu. Gachagua. Mimi ni Mkikuyu wako. Na ni mwende. Na nikonde tamona wako. Na sio ngapi. Na tuko Kikuyu. Tunasikiliza Wanda. Mnakuja Kikuyu. Mimi nauliza aje, sisi wenye hatuna pesa, ati sisi tunabebwa na maji. Mbona nyinyi bado si mbebwa na maji? Mliingia Illuminati? Hapana. Message moja. Message yangu. Message kutusikiza. Message yangu kwa serikali ya Kenya. Hii Kenya yote Wakikuyu tuko kila county. So hatufai kutenganishwa. Mkikuyu mwenye ako Narok, mwenye ako Meru, Kisumu, sisi wote ni wa Kenya. The government isitutenganisha hata kidogo. So our vote, our right, IBC wasijaribu kuripo na Ruto watutenganisha watu na wasibe kura zetu. Tuna vote vile tunataka na kama tukikufukuza enda kabisa. Tunafagia watu wote, fagia. Maskini tajiri tunafagia wote. Hiyo ndio message yangu. Wala msituone kuonisi mtu. Thank you very much. Awani aje. Wasione kuonisi naongeza kitu. Wacha wewe unataka kitu. Ile sio karibu ngeu na kiasi. Na mke mtikumbuka huyu ni bibi ya nani? Bibi ya Ruto. Bibi ya Ruto.
kuja na mwanamke tena ama aje? Kama mbaya mbaya tumejaa ngori. Na leo kama ni mbaya vita ni majembe na nani? Tuko hapa. Tunasema sikiza ground. Wewe fungua masikio. Fungua masikio. Omothe tuoka Gikuyu. Na tuoka Gikuyu haha niho turekira the end of Mount Kenya trip. Na twambatite irima ciothe haria turatigitie ni Gikuyu. Na ithuĩ turera Kimani Ichung'wa atiriri. Ati ithuothe haturia one time. Kimani Ichung'wa ri. Kimani Ichung'wa no Rigathi wa Gachagua. No mutongoria akirima. No mutongoria akirima. Niguo. Ithuĩ turera Kimani Ichung'wa atiriri. Kaunti ĩno ya Kiambu na kaunti ĩno ya Central Kenya yothe. Ni ndeta youth leader wa DCP. Ndeta youth leader wa DCP. Turauga ithuĩ turia one time na tukite haha na tukite haha ni Kasongo one time. Na ngenda kuria IBC. Ngenda kuria IBC. Niturona mwaitha details itu. Na niturona majenzi nituroya kura ingi mugekira information itari ho. We want to warn you the IBC chairman the Kong. We. Because icio itigarite we. Ungitiza uthake na IEBC no. Ungitiza uthake na githurano giki turathi gwika we. Na kora tugagucindira gwaku. Thank you very much. Sema kitu pale uko live. Acha uongee kwanza. Oi, ithuĩ twĩta Gen Z ya gũkũ Gĩkũyũ. Nĩ thayũ tondũ rĩrĩ ndũngĩkorwo nĩ ũtũrutĩire wĩra ũcoke rĩu ningĩ ũke gũtũthũkĩria wĩra ũcio tũrutĩire. Rĩu nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ tũtikũmũgweta niĩ ndikũmũgweta no nĩ nguga nĩoĩkaine ũcio ũraruta mawĩra mau. Na rĩu harĩa tũkinyĩte twĩta Gen Z rĩ tũrauga atĩrĩrĩ nĩ sikiza grau. Fungua masikio. Halo sikiza grau. Grau inasema tumechoka. Sawa sawa, thank you muno. Asante sana. Thank you muno. Ngoma moja ilikuwa inaenda. Watu wale tunajua ngoma. Tunasemanga aje? Umoja ni faa yetu. Ndugu ndio nguvu. Chuki na ukabila hatutaki chuki. Tunasema aje? Chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Viongozi wajue hatutaki chuki sisi tuko na right yetu. Tunasema Kikuyu 2-3 ndio Kikuyu. Sisi ndio watu wa mlima na tutishwi. Rigathi kuja huku. Mimi kwa majina naitwa Alex Ndongo Inaina. Jina ya mtaa ni Mhesh. Na nafanya kazi hapa kwa stage. Bye Motomei. Message yako ni gani tukimalizia? Bani watuta mnamalizia. Nasema kwa katiba. Lakini najua kuna freedom of unaweza enda kwenye unataka kwenda. Sasa Gachagua mbona asikuje huku? Tunamhitaji sana. Alikuwa Nyandarua. Si alikuwa Nyandarua? Alikuwa Gachagua. Alienda Nyandarua. Si walikuwa na Ruto. Mbona anakubaliwa kuingia Nyandarua lakini hakubaliwi kufika Kikuyu? Unaona mimi ukikuja kwangu mimi niko na
nimalize. Kwangu niko na perimeter wall. Hakuna mtu mwenye anaweza access.